bururi uri ngina batara wigirire aburi na batara wigirire na jirari andu no nginya makoro miario ria twaragia no nginya mundu wothe akorwo akimenya miario ria ira makanwa gake ndigakorwo ya gucogera ngui okay tondu bururi utiri na bururi uke it does not matter kana ni Uhuru kana ni Kagucia kana ni Senator Meru kana ni wena Kero na kana mumemerekia mundu wothe ungikorwo ahutanitie na gucocera ngui iria ciari guku mwaka muthiru gutiri tuthukira ni marata wa bururi iyo ni uthe ya bururi number 2 turorete kipindi kia nyamu gutwa finance bill no ngero uko mitambo inire tiga mundu hihi utakiri na anyway tareda kuona ali no one atiriri kwina undertones shejeti uthiruruka cia gucokera kaundu karia karike ari kuo last year weri we muthuri uraikarire gite miaka 10 no agiro kona uthuriri ukamenya atiriri ikariri yes oto ndakwira ati kwere mu umeka decisions na rimo ukaonera kanwe ithigi ni undu wa mundu maria mebere ono kimenyaga ni uthia ukona mwana ni ahitia no kona ruha turiri ikatama tutigana no horo tukawaria ki tukausort baadaye na mundu wothe utamenyaga kahinda gakuga uduri heke heo gitawo keheo kia uthuri ni keheo kia roho mutheru na mundu ro tuiganete nake haha ari ni gumwira ahoe muno ngai amuhe keheo kiu kia uthuri na kumenyaga hindi ria akuga atia to know when to say what it is very important na ni ukijuria ni dikusi ni jagiro ukirio horo cio hau okay tondu bururi uyu ugikahia tu wara guhoro agotama mutiri karire kihonge by the way umenye digira andu tuone haha kwitangiri ati kuno ne cidio horo ati wa guthurwo Kagucia kiuga ati togoda goka ati ekera kwinsinio ati togoda ukona maundu atiriria uhoro guthurwo ekegwire bururi uyu uri for me ita decision uhoro guthurwo kwari no nya decision uhoro bururi uyu yes tondu kana ndi muthuri kana ndi muthuri ciana cia gutithure na cikara bururi uyu na itire bururi uyu aciari akwa my brothers na andu aya mathurite makara kuru na ti andu othe athure na andu aria othe mathurite andu 80,000 ri ti othe makona interest ya guthurwo ite yes kugu no nginya decision uhoro wa maica mao na bururi wao na nguria atiriri it does not matter whatever could have happened mundu ndu biashara tondu andu itu nyoma roka bururi wa Nairobi goka kugura biashara riria guku gwathuka ri ni amona thina no riria gwatuika ati ni kwa andu ona moka kwandamana ona matika kwena hooligans ama moka kwandamana peacefully yes nito ni duka Nairobi ri ndigota guikara ugu hingurite duka andu makihituka hau andu ngirie mwe ndu no ndigikona confidence yangu ikara hau ni ngugwa guoya yes kuguo ni biashara yako ni natuika ki disrupted mundu ngikorwo kihura ruhi ati riu ni guthukite uka no ndakwirira atiriri hindi haha ndakwira hihi turia nini ati ugethire guthu ngudi ni mundu ngakwa we ni kumiririe ngudi yo tondu amenya mundu ucio nigua ngudi ya kugutha ni nyumu kwa mutingirwa nake ugakiririria kihiki kine kigoka ngukora ati ai ya meni mundu ucio akuria kina nginya ndu gwikite wikarite hau thi ugathia ukaigua ritho riria carika na ni ukumiririe mbere yo masawa na ni uguthia ona ringi uhoro ucio kuhoretwo tha 4 na ni ukuriganirwo arakwirwo mukinuka tha 10 tondu riri no nginya ugie na uthuriri wa kumenya when to say what no ngirora tani baba yes Raila atoleta uko augite maundu akauga thirikari yo ni njiru ni no hindi hakinyire akiona ona tigo uguo andu aria mari atongoria a Gen Z abakendekie kamwaka ona muire tutoria wetagwo Hanifa Uhuru atari uguo amende gocia ora muthuri agino guikara abothikiriria uyu niki anje ni wendera reke turikie natia kuinterrupt yes Uhuru no urari boreke mheshimiwa nataka kushiriki arikie ina mbere muthuri ndi mwende tigana horo cio ukirora mundu ta mundu gwitwa andu aria mari sponsors agency kana aria mari planners aria monekaga aria maheana okuo horo Hanifa ndauga yes tawo Hanifa ndi yakinyire tuga atiriri haha ona twina costly
hatirabe to retreat toro nyuthi okona atiriri ni mani direnda gwikona no just hold kugo ni ndauga atiriri mĩario ya Uhuru wa Kenyatta irai na position ile ari thini wa society ni expect atia expect agikora kiona kwi undu utarathi wega ni umundu mara na kesha werire amwe ya boti ukahaha hatirathi wega na hatireka atia tondu riri mwe muciri aiko mwe kundu tondu bũrũri ni witu na mundu uto Uhuru wa Kenyatta na stake bũrũri otoria William na stake na toria ithuĩ twĩ na stake na gucio na we na stake na nene tondu akirwo ni ndo nyinga ingi gukira andu ingi koguo ni no njuge atiriri for the sake of this country ni no nyende kunira kanwe ithigi na tondu nituonete ma president bangi maritaite na makoma mari gukuru Moi araritaire na araikara guku tukimuonaga Ruto Kibaki aritaire turamuona guku ake nitumuonete ni aritaire I don't think he's acting in a statement in a stately way okay kinya hau